Kami dukung sudah seka mulu tani Kristen dunia si but kai kata boleh kami mana orang mekali ni kalau mekala lah mulu kakali ni kalau 17 tanah tu Kristen Katolik Baptist revival lumpang dunia hok mulu hok apa tadi Baptist Kristen fellowship masa alu ribulah seka Bible part si puri ribulah nutampa ni pasti Bible puri ribu mulu tani gana laka ni wata Kristen ni cima apa Yesus Kristen cima apa mol papo tu bila dorme na seka munu ada ngol di toja paji la heng kakle mo ngeni di pa asang ai pole la jite a te ngo angkul ta gon no na lu na ne na ta na ne se na uta ko ano bamin kala ko pene munu apa tani fellowship lu jeta ko irandala dosulari ruta de munu nidit pege so dokusla yasralla ko munu bamin kala ude ha ko ke munu pas apa tani conference 21 to 24 October 93 conference mus. Second, seka 8 to 11 September 94. Third, 28 to 31 October 95. Sehingga berapa 15 to 16 96 annual conference pamunu istar mili. Mereka selalu menusah dukung sebelum mirpa menuju journey pratana mirpa. Moi 1990 March mohina hapulidi amar kubai pendang asale yung logode pisari kol aro itu isur amar logot pubitra atmar bara itu hapulita undi tumi sabo lage tumar kubai thaga jaga di ek mohina puhibo ini koise tapi dana ba palor pra na holo palor pra ngong de tambar Yesus Kristo mi ngochi engle ngaga ajing kone ngini mom tale jamir baba so adoke no isu kabaka kato islo inga pratna munis mue takato no Kristen anamak jalo wala ngini so yo lo tola kudu de so isroge na kurteno serta kedi apin so ya ku ago Mo